okay omenyenemenere ku kujja soga kwa abantu nga basatu bana ebusoga gano gagano menkirikizamu ati abo boni busoga bagezizza kukuba ninge batuusa busoga bantu nga bana basatu kuba respectika kubodi oyo kanoni bana but of course baswika bana aye kanoni abana abo bakuba nti bonsabye but without ono busoga tuba tuli kwerimba ekisooka oba asooka tulina omukisa gw'amaani okuba ni Haji Kirunda Farouk obusoga wano oidi eri okuba omusoga n'okwenda obusoga byandawulo basoga bangi Haji Kirunda Farouk oyo bamwogeze ino ayenze timwagaana nanakuku aje buli muntu gwo meeting awati oli kitegeera kuno kwebaza Haji Kirunda Farouk kamuva mu mutwe era if abasinga we are what we are because of him and want to appreciate him so much mu busoga we need him Haji Kirunda yakola omukolo celebrating kuva mu hijja ngafuuse Haji baba wotaba musaada abageni abaye kumukolo gule tibaida nani ataliyo me ngaiduka president yasoka kumukyaza mu State House nga yakayira ina yamuyoza oyo tumwetaaga muntu owokubiri ni mama alitwala Rebecca Kadaga nteranga okoba ekintu eriyo twabaire olwaido ole yayogera ku mama speciosa mu ngeri y'okuvoola twali kumukulayirira kwero C5 yakati ayese speciosa n'omugeni omukulu mpera ano waki mu ngeri nga yakudegerera mukaderega nga bali kwita namuka nti nkobereko osookanga waabuuza memale wakola statement oyinza okuba nga tiyakugasa individual ng'omuntu aye nga alina beyagasa yes aye tokuba ng'otiife busoga yatugasa ki tiyagasa iwe leka kwovoola aye toyogererawo bandi kubanga busoga tiniiwe busoga tininze so we need mama Rebecca alitwala Kadaga mama supe tijja kumubuusa amaiso tumwetaaga lwaki okubona abantu bana b'emirundi esatu okubona mama Kadaga okubona bakyala mama Kadaga okubona mama Speciosa okubona mama Mire Babalanda oyidi nga kiyiza mu baana ab'obuwala amaani kibaikizaamu irala oli akati ndikwenda nsome Mboti ni Babalanda ndikwenda nsome Mboti ni Speciosa ngenda nsome Mboti Kadaga you know what it means okuba first female vice president in Africa nati changu ole akati atugasiza ati ngabe kwaza baikubuza ati oyo nani ati musoga nze kulwange ekyo kimalira ekyo kyonka kiba kimale kyebusoga ekyo kiba akwisiza amwensa bapromotinza abaana abawala bapromotinza n'olulimi olusoga lutambwire wakondeza kyatuyambi tumwetaaga nkweleka omuntu owundi Professor Juma waso balunwa awo yomuyidi wagano wano kasolo ni gwendi oyo icon kuba natuka kukunigali na natuka kuwana mukati muzeje balesebo kona kuba nti okay kankobereku tumwetaaga ino kono waga ifeiganga chaife Professor Juma abaana abasomye mu busoga muno abasomye mu iganga muno wabise mikono gya Professor Juma waso balunywa baligala under Balunya Foundation banji bati and I am one of them diploma yange inasoko kukola elimu education diploma in education secondary wachi ba musaba singa musoma ku education kuba ba musaba singa bonjera ganamala yakibukira yabasinga abasomesa anti imperano mu professions edi grooming omuntu okubanga asobola okwogera ati yeti education elimu tona buli omwe aba muvumu kodi mungeri gwe just katonda yakwamba buki bwange yakuwa talent ye bawe weza wajalira bawo but okusoka diploma eyo era abalunwa from Chambogo yali balunywa through Balunya Foundation n'abandi bota sola kubala n'abafunye emirimu bana la list kujja kusulaga kuba emboozi yoterayo njugu kusaba ubwo mufubuka atandika ubaka
obumu